Dios pa bendición ninwan kunandia. No ganchis kayarispa kasun ñawirita Dios pa gelgascanta. Cuentay munagi kunandia devoción matutina parlawasun y mainata no ganchis perdón tatari atisun si chustukuy son comanta arrepentikusun. Pero ganta pukuwaj ima arrepentimiento y mainata no kayachayman arrepentisqa kasqayta. Tukuy huchata ruwahtinchispis, a veces yuyayninchikman hamun, ari, ama hinanaychu karqa chayta, kunanmanta pachaqa, manaña ruwasaqchu chayta nispa, pero watejmanta runasqa, urmayankupuni kikin huchankupi, chaytaq mana arrepentimientochu. Al contrario, verdadero arrepentimientoqa kutipuy Señor ninchikman, tukuy sonkomanta confesaspa huchanchiktaqa Dios ninchik perdonawasun. Pero pino ganchikta qowasun sonkota perdonanapaq, chantapis arrepentikunapaq, solo Dios ninchik tataya. Chayta niwanchik kay libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31. Uyarispa kay. Dios hatunchaspa pañaladumpi churarqan, runakunata Diosman pusaspa salvanampaq, Israel runakunata Diosman kutichinanpaq, huchankuta perdonasqa kanankupaq. Solo Dios ninchik tatalla munasqa khuyamasi yanapawayatinchik sonkota arrepentisqata qonawanchispaq. Chantapis perdón ninqa mana suyachikonqachu. Kunanmanta pacha noqanchik sapa día mañana tiyan Señor ninchikman perdonta. Chantapis kutipunachik tukuy sonkomanta. Ama qonqaychu kay yachayta. Bendiciones.